Umthandazo weSabatha. Minister Thabetha. Isandulelo sesihlalo somthandazo weSabatha. Lesihlalo senkokuzo ezizukulwana. Sibuzo zenkokuzo kaNkulunkulu. Bantwana bahle basezulwini bakhonzi enkosi enkulu yakithi ebuhleni bamaNazarete unyazi bezulu siyabonga kusomandla umnini mandla wonke esiphile ithuba lokuba sizohlonipha usuku lakho lwengcwele lapha emzini wakho ekhaya emphefumulo mayibonge Nkosi amen bakhonzi abahle basezulwini umsebenzi walapha ekhaya uyaziwa inkosi enkulu yakithi ebuhleni bamaNazarete ngoba iyona yawuqamba lomuzi yawuguqula yawenza okuthandwa kuye wagcina sebethi igama wathi ikhaya emphefumulo mayibonge Nkosi amen sinenkolelo enzulu ukuthi abantu beza la ngoba basuke bethunywe emndeni ukuba bazobaphendlela isikhundla sokuba bangene phakathi kwalomuzi ukuze bazoyilahla kumdali wabo ngoba ababangana inhlanhla yokuhamba ngendlela zikaMkhululi besaphila bageja indlela bathatha indlela kaSizana bafike babhajwa ethuneni bangadlula uShembe wayesebenzela umusa wahlisa izulu lakhe lasezulwini walibeka emhlabeni wayeselethi igama wathi ikhaya emphefumulo amen mobheka ngomthetho ikhaya emphefumulo izulu amen kodwa ulehlisile uShembe walibeka emhlabeni ngoba abantu bengafika ezulwini lakhe bebhajwe khona lapha emhlabeni emathuneni wayeselibeka emhlabeni umvelinqanga unyazi bezulu amen wayesethi ke abantu abakuleli izulu ngizobeka umfula ukuthi sizohlamlula sigeze izizukulwane zemndeni ukuze badlule ethuneni ngoba umuntu akadlula ezulwini lomndeni ukuze awelele ezulwini kaMvelinqange engazange adlule ethuneni amen manje ithuna libabambile basemhlabeni ithuna lisemhlabeni ingakho uShembe elethe umfula wakhe awubeke emhlabeni ezweni lasemaqadini amen manje ke ngokujwayela abantu basuka amagumba amane umhlaba beze la ezweni lasemaqadini ngoba bethunywe imphefumulo emndeni yabo sasimemezelile kulamasonto amabili adlula ukuthi siyangena isikhumbuzo singene izolo sabe sithi abantu bonke bayanxusa ukuthi abaphuphuke bayehleli ukuphakama ezulwini ngoba kuzobe kuyisikhumbuzo semihla inkosi yethu uThingo lenkosazana mayibonge Nkosi amen kepha sathi sisikela umunyo ukuthi abanye abanaqonda abanye abafowethu nawudadewethu nobaba nomama abakazi ukuthi khona into enjalo emhlabeni ukuthi kunesikhumbuzo sikaNkulunkulu sabe sikoma ukuthi ake sime sibalinde manje enkonzweni yasekuseni ngabe sihamba izolo nathi
kodwa sithona ilanga sekuhwalele kwase kugcwele abantu lapha ekhaya. Amen. Sabona ukuthi sizobashiya kanjani uma sifika lapho uNkulunkulu ebuza ukuthi ingane zami nishiyeni ubani ekhaya emphefumulo sothi. Sase sibakhona emthandazweni izolo. Nanamuhla sivuka sithi sobatshela abantu nabo abantu bengena nezimbuzi. Asazi sokwenze njani manje. Kunzima nokubaxosha. Sesithatha isimo sokuthi asingenise inkonzo yamanje kuseni. Uze sibathulele ukuthi kahle kahle siya ebuhleni bokuphakama isikhumbuzo senkosi uThixo lenkosazana uqala izolo mayibonge inkosi. Amen. Mayibonge inkosi. Amen. Ngakho-ke bantwana bahle basezulwini. Inkonzo yethu ayizukudonsa ukuze sikwazi ukucela ithuba kuNkulunkulu lokuthi laba abaphethe impahla uzothetha amacala emndeni yabo. Sivamisa ukuthi yenziwe enkonzweni yasemini emva kwenkonzo yasemini washo njalo uNkulunkulu. Kodwa senqusile uNkulunkulu uthi inkosi emva kwenkonzo yasekuseni siyacela ukuqhubeka umsebenzi wokuba wemukela impahla udilize imphefumulo uyifake ekhaya imphefumulo abantu bese bekhuphuka baye emzini oyingcwele ebuhleni mayibonge inkosi. Amen. Lo mcimbi lesowenza manje emva kwenkonzo yalelisa abathala sekuseni bese kuthi labo abafisa ukuya ebuhleni bokuphakama makuphela inkonzo bangene ezimotweni bakhuphuke baye emzini oyingcwele mayibonge inkosi. Amen. Ngoba manje kuyicala lithi futhi ukuthi sinishiye kanje njengoba nigcwele ithempeli. Abanye baphoqekile imindeni yabo bathumile. Amen. Ukuba abeze lapha ekhaya emphefumulo khona kuyisikhumbuzo ngoba bona bayazi kukhona imindeni engakwazi ukungena emzini oyingcwele ebuhleni bokuphakama ngoba ebuhleni bokuphakama isezulwini mayibonge inkosi. Amen. Awukwazi ukungena ezulwini uhamba nemkhovu noma indane neyikhova okade uyibiza ukuthi abafana bakho okade uyibiza ukuthi uyihlo nonyoko ekufeni zihamba nawe. Abanye bezifungo nenyoka abakwazi ukuya emzini oyingcwele ngoba bayazi ukuthi sezulwini. Manje uNkulunkulu wayesakha lo muzi ngoba efuna ukuthi sibasondeze akwazi ukuzobadiliza leyo mthwalo bese behlanjululwa bedezwa bathethela izolo namacala bese bekwazi ukuya phambi komdali wabo sebengabantu basezulwini bengamanazaretha mayibonge inkosi. Amen. Alithi iNazaretha eliphatha isikhwama. Amen. Njefeni alithi iNazaretha eliphatha isikhwama. Amen. Angikhuluma eliphatha otikoloze nemkhovu. Alikho ezulwini iNazaretha enjalo. Abazali bethu uyaphoqeka ukuthi noma ngabe bahamba beyizayoni beyamaweseli benjani uyaphoqeka ukuthi ngale kwethuna baguquke bancengelwe baguquke babe ngamaNazaretha ngoba ezulwini ungena umNazaretha mayibonge inkosi. Amen. uNazaretha umuntu wasezulwini. Amen. Noma ngabe banjani uyaphoqeka kuze kuthiwa baze bathi abanye mabe nenhlanhla yokuvezela imfihlakalo bathi imindeni yabo ithe asibathengele ingubo emhlophe ukuze bangene ezulwini. Abanye abalele thuni nomhlaba bafika namanga bakhuluma uqile. Awukwazi ukugqoka ingubo emhlophe uhamba nemkhovu. Bangakhuluma iqiniso kuthina ukuthi bantu bami sitholele impahla niyosela kumvenqango semhlabeni ohamba nalo unyazi phezulu ukuba sidilizilwane asithethele izolo namacala abese sigeza bese nisivathisa ingubo emhlophe ngoba ingubo emhlophe ayiqokwa umuntu olengizolo namacala nemikhuba nethixo mayibonge inkosi. La emhlabeni siyayiqoka ngoba uNkulunkulu umzakho uhlezi phakathi. Amen. Uyiqoka umajiya ngisho kwaziwa ukuthi umthakathi. Abese eyiqoka kuthiwa nangu umajiya oyiNazaretha kodwa othakathaka. Akalona iNazaretha umajiya untshontshe ingubo kaShembe wafika esandungile wafika la eNazaretha wavukela imikhuba yakubo. Yesivuka kwegazini lakhe wayeseba umthakathi kodwa
ushemba kamkhumula ingubo uhamba naye egqokile mina nawe ngakho ke bantwana bahle basezulwini sisemhleni enkosi uthingo lenkosazana mayibonga inkosi ukhuluma ngemsebenzi yenkosi uthingo lenkosazana abaningi beze la nje bathume inkosi uthingo lenkosazana amen ngoba libuze imphefumulo yabazali babethuneni ukuthi vula amano nozemvula phezulu komntwana nimtshela batshela amacala abantwana benu bese nathumele ekhaya imphefumulo amen ngakho ke asuze ukulivala lelo thuba sizolivula lelo thuba labantu abaphiwe imfihlakalo bathe mabelele ebuthongweni kwafika izizukulwane zemndeni yabo zabathuma ekhaya imphefumulo kwafika bona uNkulunkulu ngeziqu zabo zasezulwini umqalo wengena ilanga lokukhanya ngezulu uthingo lenkosazana unyazi lezulu labathuma ukuthi bantu abahambisana imndeni yenu ekhaya imphefumulo labo bantu abanjalo ngeke sibavalele bantwana bakhe basezulwini sobanika lelo thuba ukuthi bakhulume uma bekhona socela babe belunga ngapha inhlayisuthe entathu uJamangweni umthathu nekuhlangene nentaba yepheza uma bekhona bazobe besakhuluma yona imisebenzi onyazi lwezilothingo lenkosazana ngoba uthingo lenkosazana lo muzi wawungeke kube khona ukuthi kulenkosazana langafuni mayibonga inkosi nango omunye wabo uManzini sasilwa naye uliwa nalo muzi ukuthi angabi khona ucishwa abanye njalo abambathile kwemhlolo esisho nabo sithi 100% unyazi lwezulu amen kodwa babelwa nalo muzi ukuthi awucime bahlangana namakhansela bahlangana nomasipala sasuswa lapha phezulu lapha sekuyiklinikhi khona saqoshwa ngoba kuthiwa ushemba kafune emuzi lokushini kodwa unyanga yezulu yona yasho itshela abefundisi umfundisi uNtini wayesengumshumayeli ukuthi ngaphelele umuzi wami lo muzi wami ngizowakha uzoba isibhedlela sokulapha abantu abahamba emhlabeni nemezolo namacala amen saseyithohlwane zabafana sisandla sabe sadla impiloti la emgwaqeni safika khuluma le ndaba kulelizwe lasemaqadini ngoba uNkulunkulu wayesidalile wasihlwitha ukuthi uyofolosa ngathi sangena phakathi kobaba saluzwa lolu daba ukuthi inyanga yezulu ithi kuzokhiwa umuzi wakhe yaza uqamba igama yathi sesikhumbuzo yini amen ngokuzobe kukhumbula imphefumulo yabazali bethu mayibonga inkosi amen yaqhithwa ngenyawo leyo nto waliwa ababethi bayihlanganisa bayidla imali wathi umfundisi uCiliza wathi sehlulekile thina ngoba sidlile imali akudedelwe nazi ingane yethu uNkulunkulu amen wafaka uNkulunkulu isibindi esingazazi ezenzeni zamathe dilika manje nemkhondo ingena phakathi kwethu ziphumele einganeni zethu kodwa zama amen lathi uThixo lenkosazana sebesixosha lapha phezulu sithi sobashayela itoyitoyi lathi uThixo lenkosazana ningabalwisi bayekeni bazolinika indawo sathi baba sebesinikezile basinikeza indawo ukuze kubulawa abantu kuyo le ndawo kubulawa abantu sobalapha eground number 1 kuze kuzofika la kade kuyinkoti lapho egqitshwa khona ebejijela khona idumbi inkosi la khona izinja ilapho khona abantu ilapho khona abantu bathathe koChesterfield bazoqulelwa la kulawa abantu bazojijela la gcwele idwethu namanithi nyamba la ndovuka kukhona idwethu manateni ukhona nezingane zakhushula zayijijela lapha ekhaya kunkodi lathi uThixo lenkosazana ningabalwisi bantu ababo esebona inhliziyo yethu sithi sozayitoyitoyi sibalwise amakhansela ngoba siphuca indawo yethu lapha phezulu ngasemzungweni sasamba nabo Manzini sishapha zonyawo kuyizo njalo ikhudlwana lezi zithi namhlanje zizikhulu zilwisana nalo muzi abanye sebangele ethuneni bengawufuni lo muzi kanti lo muzi ushembe uzobakhela imphefumulo abazali bethu izulu lokuqala lokuthi bahlanjululwe mayibonga inkosi uthi uThixo lenkosazana ningabalwisi bantu abami bayekeni le ndaba ninike yona baceleni ngoba bahulumeni ukuthi abambuyisele inhlabathi bayigcine yonke be11 bese belanda ihlahlazeni bazoyibeka la unomumziso wakhe labantu abami ozophilisa amakhumba amanye omhlaba mayibonga inkosi akashongo ukuthi ikhali imphefumulo unyazo uthelifika sithi thina sifuna ukwakha iphalesi kaNkulunkulu
wathi maningi ingalapi indlu ezolala mina kusho uNyazi wathi ngaya yathi bafana bami hambani ningaphele indlu yesonto enkulu sathi na ushembe usho ufuna imaseli 25 makwenza 25 sihlangane sonke sabantu bakamanje makwenza u14 sihlangane sonke makwenziwa u23 sihlangane sonke sasithi sakha le ikhale empembu iziqubulo zethu sazithi sohlangana sonke wathi usevulile uNkulunkulu wathi akuzungena umuntu ugcwele imphefumulo lapha mayibonke Nkosi amen wathi masefika wethi igama wathi ikhale imphefumulo amen ngakho abantwana bakhe basezulwini bezulisa lokho ukuthi sicela ushembe asibuthe sonke la ikhale imphefumulo ngalomzuzu ayosibeka ngakosekunene sakhe emzini engcwele ehleli kophambi asibone nathi uthi sesikhumbuzweni senkosi uthingo lenkosazana olavukela lo muzi namhlanje uthingo lenkosazana uNyazi lezulu lubekile lo lethe emhlabeni mayibonke Nkosi amen sizocela ke ukudedela abantwana babantu useyini imisebenzi yothingo leyo lento ethunywe yona mayibonke Nkosi ecelayo ucela ukuthi umuntu mayesukuma ashigama nesibongo nezwe lakubo nenkosi ayaphele kuphela angazitsheli ukuthi umthumo lakho umajiya nosimamani cha akuzelwe lokho ushembe wayezemakhosini nasemazweni abese umuntu angankanti athathe ihloko athunywe zona abantu bakubo noma uNkulunkulu balelicele ngalomuzi wasekhaya emphefumulo owalethwa uthingo lenkosazana emhlabeni mayibonke Nkosi siyacela abantu bangankanti umuntu angakhulumi ngokuphenduka kwakhe mayibonke Nkosi siyacela ukudlulisa inkulumo sesicela ukudlulisa umbhobho kwabapho uNkulunkulu bazokhuluma Inkosi babusise yaphetha Inkosi uNkulunkulu Nyazi wezulu okhulumayo umfana wasithole esigudini saNongoma kamememe Inkosi esiyakhe lezulu sike sahamba la ekhaya kulamasonto adlule sithuke uyiNkosi uMnguni silethe inkuleko la ekhaya zokumngenisa kuthe ngesonto edlule ekhaya lomphefumulo kuthe ngesonto edlule sesifikile la ekhaya lomphefumulo ekseni sengiyavuka silethe inkuleko zokufaka inkosi yakagumede ekhaya lomphefumulo njengo yalelo walo uNyazi wezulu esibonakalisweni kuthe sengibona sinyuka intaba ngiphethe ubhoko ngoMnazaretha selithi izwi phezulu entabeni lithi angime lapho phakathi nendawo mase ngiyaphoqa ngeke lethikithi phansi ngicelele inkosi yakagumede ukuthi ibonane noNyazi wezulu masifika phezulu entabeni amen sahaba ke ekseni sivukile senza la ekhaya lomphefumulo umsebenzi wenzeka thethe ngilele ebusuku ngoba ngikula lamaviki amabili adlule sengathi ngiyabuya ekhaya kamyeni ngangena ngibona abafowethu nezingane njengoba sikhula nje sonke lamaviki amabili sengiyasho ukuthi hayi umthwalo ususukile emahlombe inkosi yakugumede ihambe kahle nokuthi ingane ezagule emagcekeni siyabonga uNyazi wezulu ngalokho kuthe kanjalo lesibonakalisweni sesiyashintsha lesibonakaliso sengiyibona ngihlezi ngasedameni kunebhuku esihlezi eduze kwami uqhamuka ibhengeni ledamu sibaleke mase sibaleka lebhuku esingishiye ligijima ngeenyawo zonke zofo thethe lifikile kumemezo izwi phezulu uthi uyabona lebhuku esigijimisa kumuntu uthe usanjalo ngabona lisukuma ligijimisa kumuntu ngeenyawo zombili uthe kanjalo sengilele kube ngathi khona umuntu ongenayo endlini sengibongiswa kwebhuku ezigijime endungweni ngifike la ngesonto ekhaya lomphefumulo ngikele ngicela ukuthi ushembe amveze umuntu ukuthi ungani nokuthi ucelani uthe kanjalo ntambama sengithi ngiyalungela ngiphelela sengiyaphuma sengiya 23 ngibona umuntu ofana nami ogqoke imvunulo eyenziwe ngesikhumba samabhubesi waqoka nembathe nekhanda lebhubesi ngaphambili ngicake ukuthi ubalo umuntu ngifike 23 ngikhuleke mase ngilele mase yaveza uNyazi wezulu limvezela impihlakala sezulwini seyachaza ukuthi lo muntu ngihamba naye ngoba ngeze 23 leyasho ukuthi lesi isilo sasendulo lesi isilo somhlaba ngoba kunomsindo kulelizwe njengamanje kunabantu bokufika abalwayo abaxotshayo umsindo khona ukutelekayo
amakhosi agcotshwayo nabantu abalokhu bekhomba ukuthi izwe lapho ukuthi lesilo lesisomhlaba saphucwa umhlaba okuyiwona lo waseNingizimu Afrika manje umsindo ubangiswa yilokho ngoba ngize lapha phambili ngizocela kuNkosi uyazi wezulu ukuthi ishashazele lo msindo nokuthi lesilo uNkulunkulu asibusele umhlaba waso ngoba manje kunomsindo ethuneni akuhlaleni nasezweni izinto ezivukayo phakathi kwethu nabokufika akuhlaliseke ngenxa yaso ukuthi lesilo saphucwa umhlaba wasendulo bengicela ukuthi naso lesilo singene ekhaya lomphefumulo nalomsebenzi esisuhlelele nabafowethu ngoba seleshilo ukuthi ushoda kamanje ukuthi kungene uNkulunkulu womndeni ngaphakathi ekhaya lomphefumulo usengiyacela ukuthi uNkulunkulu womndeni nenkosana yesibongo njengokufika kwabo bashilo ukuthi yonke into sebeyishiyele kuNkosi uDumaduma wakamnyeni okuyena ozohamba phambili ahole lo msebenzi lo bengicela ukuthi leyo Nkosi ivele phambili ngoba nezibongo zayo uphuthuma kapha uNkosi yomndeni ngiyacela ukuthi ingene ekhaya lomphefumulo ngiphinde ngihlamukele isibongo sabo malume koSithole sihambile ngesenzo umsebenzi wakabathembu njengoba singoSithole nomthembu into eyodwa sicela ukuthi uShembu uyazi wezulu asifakele inkosi umqalo wesibongo sabathembu ekhaya lomphefumulo ngafike ngacela embengeni ukwenza lo msebenzi uthe sengilele lapha ekami ngemumva sengihlezi khona sekuphumeni inhlansuthi yakamthembu iphumile ngejima iza kumina ngiyongena la emotweni ithi asiphuthumeni lo msebenzi usuyaphuthuma sawenza lo msebenzi imbuzi ezimbili sayihambisa safika nazo la ekhaya lomphefumulo sana zihleli uthe sengilele ngesonto edlule selangivezela kunyazi wezulu sikelele nabathembu ngenhla kwasekhaya kaSithole liyasigeza liphethe amanzi liyasithela siyadlulisa mase sifika kumina mase liyangeqa ngiphatheke kabi ngithi hawu wangekho baba manje wangangeza mina mase sidlulile nje esekabantu abanye phambi kwami aphinda kuye sehleka athi ungathuki uyazi ukuthi lo msebenzi engikuthume wona umsebenzi engenza isifungo nawo endulo ngiyawuphelelisa ngawo ngangisenze isifungo noAbraham ngiyawuphelelisa lo msebenzi ngawo inkosi ibusise konke engikuzwile Kasi inkosi enkulu yasekuthenga abana bethu nazozo manje abaphakamisa izwi phela mabekhuluma lelo kuqile phakamisa izwi lelo mamezana inkomo lelo kuqile umbala wamthizi malangeni bakwenkosi yakwaHlozi ngicela inkosazana ukuba ingakise umuzi wasekhaya futhi lenkosazana nami sithi ngizocela ukuthi ngiphe ithuba ngqale ngiyocela uNkulunkulu uthandaze ngibuze ukuthi ungabe kuyiqiniso yini noma kufanele ukuthi ngikwathisa umuzi wakini ithe inkosazana ngabe siyahamba ngisho ukuthi kwabesikhathi yabuya sethi impendulo isibuyile ihambile ekhaya lomphefumulo yafike yanikela yasebenza khona ithe isilele ebusuku afika inkosi uyazi lezulu maye ebheka ubone ngathi sishadela khona la ekhaya lomphefumulo sisengasiqeda ukushada wase kufika inkosi uyazi lezulu yathi siphi isitifiketi somshado sabe sesiyaskipa yabe siyasithatha yabe seyikhomba mina athi lo akufanele ukugana abantu bakubo bafuna abathethela amaqala la ekhaya lomphefumulo banamaqala amaningi amen yayisithi wena nawe abantu baningi banamaqala kodwa wakubuka lo angaphindwa kabili kunawakini aqale athetha amaqala abantu bakuba balelo thulini lomhlaba abe esakha umuzi abageze abangenise kulowo muzi mase ngishada ngiyacela uNkulunkulu ukuthi angiphe amandla angiphe imali khona ngizokwazi ukuvusa umuzi wakithi amen ngiyayithetha inkosi enkulu yaseSuthu zindlalifa zezulu ogubele intathuta kwamntana ebuya eGoli eyaziwa ukuthi umsinisi wey'nsizwa zaseGoli amen bantu abasezulwini okungilethela ekhaya bengigula kakhulu ngihamba imhosha ngihamba iziba ngathi mangithi ngihamba umuntu osebenza abantu wagcina esengitshela ukuthi uyabona lo muntu ngiyiphethe lapha yonke le
awukho ungasiza ngaye sekuye yonke kodwa manje awusizakala wathi egcikeni kwakho wakhamba isizwa esabathe sandla nezwe yathi mtshali ngithe ngubona esibonakalisweni ngakubona umuntu oguqile ubeka amabhayi ngase ngithe ngobe amabhayi inhlobo ngenhlobo hayi ufike uthole nje ngithenga ufike nje ngithola ungabona uguqile wakhulumizwa emkhathini lathi hambe ekhaya emphefumulo ufike unikele ngo5 uyofike uphile lapha ngeza abantu abasezulwini ngafike nganikela ngo5 okanye ngona nje ngaphila kongishe ngase ngifika futhi sengivela ngakhazeleka ngase ngisa nabazali bami ngeza siphethe ibuthe sizoni yena uthethe sinikelile siqala umzimba ngikaniweka bakosi bathathu emzimba babo base kuqala umzimba kwafika babamkhulu bathi wena mfana wena usindoda ngegama hawu kwenze njani uthuluthini abakhosa abahonga abakhosa wathi uthuluthini abafazi behamba nulu phambi kwethu ngathi hayi bobaba ngithi ngibekizaba la hayi bobaba kwenziwa ukuthi ngoba ngiyakhala njalo manje umuntu mawugana uyashintshwa ukwenza kwakhe bathi uthuluthini wena abafazi bahamba nulu phambi kwethu hayi ngababiza abangani bami ekuseni wabatshela ngathi hayi sekonakele sekukhuluma abantu okuyibona abangithumela ukuthi ngithathe bangani bami bangithi bazwile kodwa namuhla ngithola ukuthi egcineni babona beqhubeka futhi nalento abayenza base kahle kakhulu ngoba base bathe befanga izipho befanga inkobe benza konke nje lokho kusoka sathana bangeke wasizwe kuthe masenjalo ngase ngithi khanga ngizobela nje bengwele emakubo bekwazi ukuthi sibuyele emndeni sihlale phansi sisalindele lelo cala okungisuthayo ukuthi ngize ngigcine ngilapha ngalelanga lanamhla indaba ukuthi umyalo uthola la kufanele ungawudeleli sathi basifika la safike sayala sathiwa uma ngabe usudla inkomo zomuntu kufanele ukuthi wazi ukuthi udla inkomo zomuntu ukwazi ukuthi uzobika ekhaya emphefumulo wakho nomsebenzi kwenzekile emzini kaBaba uma mncane ngathi ngamtshela ukuthi hayi angiyophaya emphefumulo yobini wathi umamncane hayi bengile ubaba ngikhulume naye nomlomo inkosi uyazizwa umsebenzi uzoqhubeka hayi mama mina ngiyelebika uma ngazawubika umsebenzi kwandipha umsebenzi wokuqhubeka kodwa into eyenzekile ngesilanga nomsebenzi inkomo yathi koshule phane ngofanele sibe ngawudadewethu ngoshada yaswa nje yaphezulu yabuya sabaphansi ngophondo yaqhathaza yakhe ifile kanjalo wathi amaringi ngofanele ukuthi bahlanganiswe ngawo avela inyamana ngisangawazathola azatholakala usuku ekupheli sengithole ukuthi okuyalwa ngakho nakaza wamlandela manje namhla-ke sinomshado futhi okhona ematshani nawo futhi awubikwako ngaze ngasuma phansi ngathi khali yabona kodwa ukuthi ubaba uyakhangeka ngoba phela saya ngifuna ukuzokwenzeka kwathi ngomsombuluko phela ngibheke ngivele ephelile ngomsombuluko ngangipholile ekhaya bathi esibayeni kungene nje umuntu wafuna thatha isithole asikho nje namhla silahlekile sengithole ukuthi abantu abasezulwini emnyalo sicela sengibile inkosi usengithile amen. Ngiyakhetha unyazi phezulu. Amen. Lo khulumayo usizo ngeke sisho isibongo. Ophuma eNkulunkulu endizane phansi kwenkosi yabaZulu. Nazaretha ngaba nenhlanhla yokumenywa eSwayimani uNkulunkulu eSwayimani ethembeni laseTomani ngafike nganikelela imindeni yami uma sengiyinikelile imindeni yami bese ngibuyela ekhaya uma ngifika ekhaya sengilala bese kufika isibonakaliso lapho ngezwa iminyango uxokozela yisendlini ungathi kunabantu abaningi uma ngiphumela ngaphandle ngibuza ukuthi ngabe nifunani bathi saphehla ney'ngane abanye befaka iNazaretha abanye bengayifakile base bethi cha siyahamba manje hawu ngiyaphi na siye esontweni bese ngithi liphi isonto bese belikhomba uma sengithi ngiyalibheka ngibone yona le ndlu yala ekhaya lemphefumulo ifana nayo emva kwalokho bese bethi sinde imoto esihamba ngayo nempela ngiyibona imoto bahamba ngayo bese ngibuyela endlini
mawungena ngiyele endlini bese qhamuke insizwe ezimbili zingilandele ngemuva zithi cha sizolanda ukumaya bake beqonda ekhabetheni babefika ekhabetheni bathatha utholikhoma phakathi kwempuphu baphuma nawo bathe sambileke njalo siyaleka liphefumulo bese kuthi ngosuku elandelayo bese ngivela ukhona obaba ababili eduze kwami abahleli omunye bese eguqa ngedolo bese mfana wami mawusuhamba uyemphefumulo ungashisi ungazana usiphathe ngase ngiyaphaphama Nkosi busise nizwi Nazareth ngiyabonga ukuphila ekwamphefumulo ukuthi Nazareth ngithipe ugazi ozalo umalumo ngesiko lesini wathi gazi ngicela ukuthi sihlangane kubhoda sizohlanganisa abantu bakashengwa komalume ashengwa ezala khuluma asizohlanganisa abantu bakashengwa sizokhuluma ukuthi sifuna sekhaya emphefumulo Nazareth ngone lesihlanu kuzosabulisa abada aqhamuka lemndeni Nazareth ngathi yona ibiqhamuka lapha qhamuka izinto eziwu2 kodwa qhamuka ngathi nomama oshawayo ngaphathe sangane umfana kade aqabana lapha endlini ekhaya emphefumulo kodwa iqhamukile lemndeni iqhamuka ikhaya emphefumulo ngapha nangale iyaqhamuka iphinde uphunga ngiyabonga Nazareth cabanga ukuthi yona into emndeni yakashengwa kumanje ukuthi icela ukuthi uNkulunkulu ashema ukuthi ngoba umuntu osuke engilobolile uvela ahamba asabana Nazareth kuma ukuthi yona mhlawumbe ukuthi khamba ngilakile nami ngiyacela ukuthi akenze ukuthi kungabe ngivela ukuthi ngaqabela into engane kuzoba lesine lesenganeni baqhamuka ubaba waphuma lapha isebenzela ngoyinyaka lephelile ubaba waphuma lapha emanzini lapha waqhamuka qedwa wathi intana ngidosa ngongosiki weza wathi baba ene mntana msengifikile wasuwahlala lezathu ekhaya emphefumulo asengifikile mntanami senguyile mntanami kanti ubaba ulokahamba emhlabeni akazabonakala bayenza umsebenzi ekhaya kanti abantu basekhaya abayinaki indawo ekhaya ngifane silima ngikhunza sikanti phefumulo kodwa ubaba uqhamuka lapha mntanami senguyile izolo lesihlanu uqhamukile ubaba wadlalisa ingane ebengele naye ngathi ngiyambonga uNkulunkulu ashemba ukuthi ubaba usuvelile kumina ngoba mina ngihamba lekhaya emphefumulo kuphela kodwa uNkulunkulu ngithi abakhulumela abantwana abalapha ekhaya abagaduzi kababa kwamadoda ukuthi ushemba kavula imilomo zabantu bakithi kuba bakhulume nabo bakhulume kubona Nkosi busise nizwi Ngiyayithetha Inkosi yazezulu lo nto mfikile wakupheleze inqotho enkosini inkosi yethu ngisengisaphekisibona ngisukuma Nazareth la nginenkinga ngizobika kubaba ngilokugula okungiphetheyo sekuneminyaka kunento ebuhlungu la esifubeni odokotela bayiboni bathi yonke into right ngenzile ama-test maningi namanzi la ngiyaphuza namafutha ngiyakhotha kodwa kwelapheki sengahlala nje ngiphethe isigubhu samanzi ngoba lento mayikhuphuka ifika la ime angazi noma iyashisa noma kuyahlaba andiyangilimazi ngithena amandla ngizocela unyazini lwezulu ukuthi lingisize lingilaphe yona lento ngazi ukuthi iyini ngicela uNkulunkulu onamandla aphinde uNkulunkulu angiqaqele izinto nginenkinga mangibona ibonakala sebusuku ngizenza nabantu bakithi ngivuka kusengingazi lutho nginenkinga yenkomo ke futhi engihlala ngiyibona zilwa phekwami ngivika umzimba ubuhlungu ngempela kube ngathi lento iyenzeka ngempela ngiyacela uNkulunkulu ngathi angikhanyisela kulezo zinto ngazi ukuthi kuphi la okufanele ngilungise khona ukugcina ngiphuphe ngilahlekelwa ngamaringi omshado ngempela ngisethempelini aphuma amabili kwasale yodwa uxolo isibongo sibiza esakabani ngwakwaButhelezi ukutheleza ngimazi uyini kwena ngibuza isibongo sibiza esakabani ngibiza uButhelezi la engizalwa khona ngashadelwa kwaMathebula wema sibuza ukuthi esakabani esakini ngoyihlo noma esakini ngonyoko esakithi ngobaba ongizalayo wayesimile nonyoko wayesimile baba ngoba mama ngambuza khona nani wazalele emshadweni wena amen baba inkomo abantu edadewethu khangana phela nozalo bakini nize ngizobanikelela umndeni wakini
inkomo abantu ukubabona belwa nje amadoda ayelwa aqale banga inkomo banga amasimo banga amalobole banga yonke into abanye baphucana abankosikazi Amen. abantu laba balwayo ukwazi ukuthi impilo yakhe ngihamba iqonde kunjalo. Amen. Wena phela ubuze kuthemba ukuthi ezalabaka abantu abaluphi uhlangothi elakubonyoko noma elakubuka yitho na Elibangayo. yebo. Amen. Inkosi kubusise nenza abantu. Amen. Ngiyayikhetha inkosi uNyazibezulu. Igama uphumla. Igama uphumla ngwakamkhize ngisuka la kwaMashu. Bamsize phela phumla. Igama uphumla ngisuka la kwaMashu ngwakamkhize. Ngithunyiwe ngibe nesibonakaliso. Ngilele ebusuku ngezizi cha angize ekhaya lomphefumulo ngizonikelela umndeni basekhaya ngoba kulokho ndolo lomndeni uthi wonke uyahamba ngesifo esisodwa sukele emuva sonke baphathwa isifuba noma baphathwa ikhensa so kuthiwa ngizobanikelela sovala lesifo lesi esavulwa sukela le kude nami ngangakazali nami kuyimanje ngiyagula ngihamba sona esibhedlela ngaso lesifo lesi esikhona emndenini so ngithunyiwe la ekhaya emphefumulo ukuthi sizovalwa ngibanikelele ukuthi njalo lesifo esavuleka Ngosibusise ke manje ulalela umayeli. amen Ogcina lo bisibuyela nkosazana. Ngekhetha inkosi yasePhalamende. Igama lami nguThembeka ngwakamzisi eBhulwa emaphasi yenkosi uMinela. Ngase ngiganele eMatatiyela ngicela ukungasisho isibongo. Ngibe nesibonakaliso sasikade sisebenza lapha ePalace. Sasebenza ngekhathelelwa ngalolu langa laluningi udaka sisebenza sixova udaka sihlabelela kwangekho umuntu okhumayo sihlabelela. Ebusuku uma sengilele sengibona lo msebenzi kade sesiwenza sengilele ke manje ebusuku engazi singaphambili mina ayenza amabhakede ngodaka kuyamukezelwana mase sekufika lapha kumina phambili ngiphansi mina bese kube ama drum umshimali majiya uphezulu ngibaqobalethe udaka ngibeke phezulu edrum ngiphendule mase ngimbukezela kuphendula ingane ngiphinde ngixoxe ngibuke labantu abaletha udaka bayibona into engiyibonayo ngixoxe udaka ngiphendule nginikeze umshimali majiya liphendule ingane uthe sekungathi sekuyahamba abantu sesiqedile ukusebenza sesiqedile ukuxoxa udaka ngithi sengiyogeza inyawo sengifuna ukuhamba bese kube khona ubaba ongibizayo athola ngikubonisa ukuthi kwenzakalani sihambe la kunamaqoqo khona abantu abasebenzayo ngoba sekunamaqoqo ahlukahlukene ngoba sesebenza la ekhaya lomphefumulo la ekusebenzwa khona ngifice kunabantu ngithi nabantu abaningi sebehambile nje kwenzakalani kusana nabantu asethi imndeni yabantu laba kade befikile bezosebenza iyona iyaqhubeka iyasebenza uzothi mase kuzoshaya u6 bese kuyabizwa-ke imndeni ebikhona ubizwa ngokusebenza kwakho ushaya isikhathi-ke sengiyabona ilanga selizoshona sengijaba ukuhamba asethi ngoba sekuzoshaya isikhathi somthandazo imndeni sizobizwa umenyezele izibongo kuzomenyezwa kuthiwa umzizi uma ngabe kade usebenzile wena la ekhaya lomphefumulo ungafikanga wahlala phansi noma warobha imndeni yakho izogiya bese isho ihubo lomndeni wakini uma ngabe usebenzile nje wafika mhlawumbe wasebenza kancane wahlala phansi izophakamisa isandla nje ingajabuli sihambeke ngikhombisa-ke amemezeke abasekhaya imndeni yasekhaya iphakamisa isandla ngibuze mina ukuthi ngoba ngisebenze kangaka nje indaba imndeni yasekhaya ingajabuli ngoba belindele ukuthi izogiya naye athi hayi qhubeka asambe uzobona siqhubeke abese kuyamenyeza imndeni yakagamba imndeni yakagamba igiye izigqume ihalalise bese ngithi mina kwajabula imndeni yakagamba angabe kujabula imndeni yasekhaya bese athi wena ngesikhathi ungena esangweni awungenanga ngegazi lakini ubusebenza ngegazi lakamemela ikhona bejabula ngihambe angikhombise kukhona umakoti wayesebenza futhi ngalelo langa wayekhuthele nje sebenza ayesekuyabiza imndeni yakhe
bese ngiyabuza mina ukuthi hawu imndeni yamakoti yangajabula bese kuthiwa umakoti ngesikhathi eyophumula ngasikhathi kodliwa uhlale nomuntu oye wagxeka amaphoyisa akakhulumanga kodwa ulalelile ngase ngikhumbula amazwi kaMshumayeli wayethi uma ngabe kukhona okhulumayo into ongayizwa vele uhlabelele ngase siyahamba siyaqhubeka sithe sengizolungela ukuthi nami sengiyahamba sengibuyele endlini ngase ngiba nesinye kwase kuba nesinye isibonakaliso ngo-August ngakhipha iphaleti nganikela iphaleti lokwakha iphaleti kwase kwathi ngo-September kwafika inkosi uNyazi wezulu la ngomhla 14 kwathi ngomhla ka-15 ngase ngiba nesibonakaliso ekhaya-ke kunenkinga yokuthi abantu bakhona bagula baya uvela umuntu athuke nje engagulanga waqala kumkhulu wageza nje wathi ulungele ukuya esontweni walala bathi bangivusa kasekho waya nogogo ozala ubaba waphuma eyochitha amanzi kade egeza sathi akabuka ugogo emnyango sathi siyamfica ugogo sethu ubaba naye ongizalayo wayehleli nje noma waphuma eya etoilet uthi oma hayi lo muntu abuye etoilet methi yambheka nangicela ngetoilet ulile wathi uyamfica kasekho uthe masefike inkosi uThingo la unkosi uNyazi wezulu ngomhla ka-14 la ngomhla ka-15 waseyafika ubaba ebusuku wasethi esengibamba ngesandla ngithi mina ubaba useyakhuluma yini ngoba ngilandela iminyango wathi uyabiza ubaba ngithi mina ubaba useyakhuluma yini ngoba engasakhulumi uyabiza fika ngibambe ngesandla besathi yiphika ngiyafa mntanami yiphika ngicela ungisize phuthuma ungisize ngiyazi ukuthi wena uzongisiza ngifike ngise la ngibuze uMshumayeli uSimamane asethi fanele sibalapha izifo abahamba benazo bese ngize ngizonikela inkomo yephakethe ngingakayinikeli inkomo yephakethe ngihambe ngiye ekhaya ngiyosho ukuthi kunento kanje isibonakaliso sababa kushuthi njengoba behamba kanjena nje kushuthi khona isifo esisuka kude emandulo ngoba kushuthi into endala bese ngibuza uma ukuthi iphika khona yini umuntu wakwashona ngephika ekhaya asethi uma akasakhumbuli ngibuza usisi wami athi usisi wami ubaba omncane olami ubaba washona ngephika bese ngithi mina kufanele kwenziwe umnikelo abadala ngekhaya ukuthi ngicela senzele umnikelo ekhaya lomphefumulo sigezeni imindeni izifo abahamba benazo wasethi usazocabanga ubhuti wami ngavele ngaba nesibonakaliso emva kwaloko kwangathi abashumayeli bala ekhaya bathathu basekhaya ngiyahamba mina ngiphuma emva kwendlu ngithi ngiyabaleka ngoba kade kunomsebenzi angifuni ukuthi bangilibazise ngoba ngizobaleka bangijikisa abashumayeli bathi mamsisi awukwazi ukuthi uhambe ngemva kwezindlu jika ngaphambili awukwazi ukuhamba ngemva kwezindlu mase uhambe ekhaya ngijikele ngaphambili mangithi ngiyadlula endlini enkulu kaRawondi la kushiselwa khona impepho nangu ubhuti wami omncane nomakoti wakhe bashaya uma ngingene ngilwe ngibanqoba mase ngibanqobile ngiphumele emnyango nabo ubhuti bami bobabili lawo engangibatshela ukuthi asikhiphele umnikelo esizonikela ngiphume mangithi ngiyababheka ngithi uma usengazabulawa abantu ngikhona bese kuphendule uMshumayeli angisakhuluma nokunene yini uphendule yena athi abafowenu kade bahluleka nje asivimba thina sithi jikela ngaphambili uwena ozokwazi ukuthi ulwe lempi yalakini bese ngivele ngifonela umali ngitsheneke bese ngiyafika ekhaya-ke kushisa impepho-ke ngihambisa imali yokuthi ngizozonikela ngephalethi nenkomo yephakethe ngoba ubhuti wami lo mdala engathi ngicela yongishiselela impepho wathi uyanqena ukukhuluma into ezinempepho ngase ngithi mina ngoba kuye kuthiwa sinikele inkomo yephakethe ngizonikela inkomo yephakethe ngize nginikele kwakumhla 28 December kungena umhlangano ngoJanuwari uma sungelela umhlangano ngibuye ngizele endlini ngizolanda izikhwama zokuthi ngizohamba uhambo uma ngifike ngithi ngiambalala kodwa ukhuluma udadewethu nabile kakhulu mase ngiambalele sengiyabona sengiyakhula sengiyepholi mangifike epholi kugcwele imindeni yakamemela yonke iyagula khona bangenazi inyawo kuthiwa banekhensa banqunyiwe khona baphethwe amakhanda baningi ngithi mina hawu bafunana abantu bakamemela la kuthiwe ngithi mina ngiphuthuma ukuhambisa umhlangano kuthiwe ngeke uzukwazi ukuthi uhambise umhlangano ushiye la inkosi ibusise nizwini
Ngiyaliphethe ngiyazulu. Lokhulumayo inkosazana kaDlamini ey'ntabeni zaseshowe enkosi Ntombi. Banazaretha ngiqala ukufika lana kwakuyi-2024. Ngifika emva kwesibonakaliso engaba naso sengathi ngisethempelini ngiyonikela. Mangithi ngiyanikela nginikele kumshumayeli ebese umshumayeli la eduze kwakhe kunogogo. Lo gogo lona ompofu kakhulu. Mangithi ngiyambuka lo gogo lona uyafana noma wami. Ebese umshumayeli mangiqeda ukunikela kuyena ngiyibika zonke izinto ebengiyizele. Ebese etshela lo gogo lona ukuthi kade ngithini. Ngiyamuzwa uyamhlebela ukuthi. Emva kwalokho ebese yabuza lo gogo abuze kumina athi manje apha amadumbe wafika amadumbe ongawaphethe. Ebese kuyangiqaka lokho ukuthi hawu amadumbe sekuqaleni ukuthi manje ethempelini bese sinikela ngamadumbe. Ebese lo mshumayeli abeka isandla kimina ngala ihlombe athi hayi khululeka nkosazana konke kuzolunga sikuzwile ubuzokucela. Ebese ngiyabona lapha phambi kwami sekukhona amadumbe. Ebese amaningi umshumayeli awathathe lawa amanye awabeke ngala esayidini ngakuyena. Ebese ethi hayi hamba-ke nalawa amanye. Ebese ngiyahamba. Ebese kusebusheni ebese ngiyixoxa le ndaba. Bese enye inkosana ithi hayi bo ukuzwe yini ngekhala emphefumulo. Bese ngithi mina hayi bo ngiphi lapho manje. Bese siyena enye indawo kaMasho bese yangichazela ukuthi hayi laphayana uyafika nakhona ufike nesimayo. Ebese unikele kodwa yakhona kufanele uqale emsamo ukuthi ufike ubike emsamo ukuthi uyakhona qala. Bese yangitshela-ke ngey'ndaba zomnikelo. Hayi ebese ngiyafika nami udaba ngiyafike ngiyamthula kubaba. Ebese ubaba hayi sizokwenza njengoba kushiwo. Hayi nangampela ebese siyalungisa sithenge nje isimayo amadumbe ubhatata nokunye. Ebese siyawubika umnikelo emsamo. Ebese ngiyavuka ngizala. Mangifika lana ngafika kulesihlanu ngiphuma khona eshowe. Hawu mangithi ngiyabona hayibo le ndawo leni iyafana-ke manje nalena engangiyibona isibonakalamisweni. Awu ebese ngiyangena ayibe ngidedele esangweni bese ngiyangena bese ngiyayibika. Bese ngiyadlula bengikhombisa ngala isithombe. Hayi bese ngiyafika nakhona bangamukela amakhosazana engangaficile bese ngiyahlala hayi ngiyalinda kube yisabatha. Bese futhi ngiyanikela futhi ngesabatha. Ebese futhi ngomsombuluko bese ngiyagoduka ngesonto ngisambe sosebenza. Ngomsombuluko bese siyagoduka ngibuyela ey'ntabeni zakithi eshowe. Hayi ngifike ngixoxe kubaba nangixoxe ukuthi hayi kwenzekile. Hayi kwaba umsombuluko ngifika kwawuLwesibili kwase kuthi ngoLwesithathu ebusuku. Ngibona sengathi futhi sengikhona futhi la. Sengathi siphuma emthandazweni ka-12 wasebusuku. Sethi sibuyela khona futhi lapha esikholi. Masifika laphayana namakhosazane sesifica kukhona ubaba uNyazi Wezulu. Uhleli kuleli room leli elingapha eceleni. Ebese kuba ngapha eceleni kwakhe kulolu hlangothi olunye kunomama ababili abahleli nje. Ebese sithi eyaqhweba ukhweba ngapha ngakuthini. Ebese sithi nkosazana woza la. Ebese ngiyaqalaza ngemuva ngoba sasibaningi sasingamakhosazana sikhona. Ethi hayi ngisho wena impela wena ungibukayo woza. Ngithi mangifika kuyena bese ngifike ngiyaguqa. Ngoba ngangisaba kakhulu ngoba ngangiqala nqawo ukulibona uNyazi ephusheni selokhu ngazala. Ebese ngiyaguqa. Ebese sithi kunokhokho wakho ohleli phezu kwakho. Lo khokho wakho lona wenza icala emndenini naphambi kwaNkulunkulu. Waphakamisela abazali bakhe isikhala okuyimbazo. Awu
bese ngisadidekile kanjalo bese hayi kungadideki naba bazokutshela babuze ebesethi lokho khokho lona kwathiwa umndeni wawuthi angeke azangene izulu waze wakhuluma umndeni wathi hayi into eyenzekile angeke azangene izulu wathi kodwa ungabuza ukuze kulabo abaseduze kwakho ebese eyasukuma ubaba bese yahamba ebese ngihamba ngiyoguqa kulabo mama ebese ngiyabuza ukuthi awu nakho ngizinkulumo kanjena ngisacela ukuthi ngichazele bese bathi labo mama hayi ukhona osazokuthola awu bese ngithi mina engizokuthoba noma ngingezwa kahle noma ngizokuthoba noma ngizokuthola ebese bethi bona hayi khona osazokuthola bese ngiphaphama kanjalo bese ngivuka bese ngigoqela ubaba ekuseni ngithi hayi baba kunesibonakalo sengisibonile kanje ebese ubaba akayazi kahle leyo ndaba leyo kodwa into ayaziyo kuleyo ukuthi sikhona vele isihlava esikhona la ekhaya seyingane ejike labazali bazo ngoba kunomkhulu wami omunye owafakela umama wakhe uphoyizeni emahewini wambulala manje umndeni wawulokhu idingida leyo ndaba ngoba into eyaziwayo vele ekhaya ukuthi akazi noma naye yalungiseka noma yenze kanjani kodwa nje into ekhona ebese ngiyamtshela ubaba ngithi hayi futhi baba sinenkinga enkulu ngoba kusukela ngikhula ngangihlezi njalo ngimtshela ningabazali ukuthi hayi nginenkinga yokuthi njalo sihlezi ngiphupha ngishaya uma ungabi nje futhi kube kunenkinga futhi ephusheni ngiphupha nje ngathi sonke isikhathi ngiphakamisela uma isandla ngimshaya uma ebese ubaba futhi kunenkinga ekhona awulandele kahle lelo daba bese ngithi mina baba ekhala umphefumulo ngiyizwe kuthiwa udaba olukanjalo liyaxoxa umndeni bese liyakhulunywa kahle Manazaretha uhambe wahamba ngabona ukuthi hayi isihlava esikhona ngoba kulo December lona sisuka kukhona elinye omunye umndeni umfana wakhona uvele washaya uma wakhe ngendlela enamahloni manje ngiyabona ukuthi ngilokho ngithule nalendaba engathi yakude mangiyibhekisisa ngiyacela ukuthi unyazi lezulu ukuthi lusize lusikhumbule lapha emzini wakithi kwaguga ukuthi izinto zakhona zihlangane Nkosazana ubuyihlo ukhona bami akazenze la ekhaya emphefumulo hayi akazenze yini akathandi yena hayi angicabangi ukuthi akathandi cabanga ukuthi umcele lapho uthuke nje ngapha yebo umcele nje afika makuyisabati yebo khona sokwazi simncedise simchazele ukuthi uNkulunkulu ufuna ithethe kanjani lokuqala ngoba izogcina lento iyimbi ayona into yamanje into yasendulo yebo into yasendulo inkosi kubusise amen nize naye nozalo nje oluvumayo nize nalo amen bangalo bekuthuma amen bangalo bekuthuma wena amen baba sinalo sabo Vamos baba. Umthetho lona okhulumayo waseomthetho ebangeni sengilindelile ngisamphakami ngisho ukuthi ibile sibonakaliso ilele ekhaya ngayibona ngihamba ngiyakwelinye ikhaya lasekhaya uma ngifika khona kuleli khaya leli esumndeni nayo kunobaba oswashona bawumncane mangimona uxoxa ingane eyimbili zabafana kunenkomo lana eyinkomazi eduze kwakhe la esamweni usethi kimi awu kwangcono ngakubona nginenkinga lana ngifuna ukuya ekhaya lomphefumulo manje angazi ukuphandwa kanjani nanokuthi imalini okufanele ngiyikhokhe uma ngiyekhaya lomphefumulo ngathi mina baba imali ayingakanani lezo thandweni lakho ongayikhipha ukuthi unikelele abangasekho ebese uba thina wathi sihambe ngemoto uzohamba nawe siyekhaya lomphefumulo wabe sekhaya yembezi esho ukuthi singamshiyi uyathanda ukuyekhaya lomphefumulo usethi yibona lenkomo lena ngithi ngiyibona uthi ifele yinkonyana
manje nalomuntu onginikeze lelo kuzana lena iziko unikeze iziko elibhedayo ufike unyane lihle kabi la ngabe sengidide ukuthi usho ukuthini mayisho kanjena uma ethi inkonyane izingathulile alikho right ngibe sengifonela kini ekhaya kunentombazane khona ngibuza ukuthi ngesikhathi sihamba iKhalomphumulo nenze njani nini sekwasala ingane lapha umkhulu mabili emakhaya kamkhulu nangapha salingane intombazane yasithi intombazane hayi kwakhuluma ngiyoda lifika ngale ekhaya nizosho ukuthi nathi asibe ingane yeKhalomphumulo emva kwalokho kwathi ngelanga nanihamba ngalo saphuthuma sithi sihambisa imali yebani safithi imoto isihambile ngaleyo ndlela kuzobe manje awukho thina kuleli khaya okwahamba sibathi sithatha uhambo kanti sikumndeni ngathinta abafowethu kwenze kanjani lapha kwatholakala ukuthi ngempela kube wamndeni lwana akekho wahamba wayokhuluma ukuthi njengamanje lana mkhulu sesithathe uyicathu lokuthi sesingenela indawo yasephefumulweni ukuthi siyolungiselela bonke abekhaya ngaleyo ndlela ngabe sesithintana nabafowethu saya kulamakhaya amabili sayoshweleza sayoxolisa ngoba kukho nemali eyikhona eyikhishiwe le umnikelo ayisaxolisa-ke sabachazela-ke ukuthi cha into esifanele niyenzeke manje ikhipheni leyo mali leyo kuphume nokudla makukhona esizokwazi ukuthi nabo abala ekhaya ngoba behleze bedla eKhalomphumulo bona ukudla seke bakuletha lana bakwenzileke abantwana sifike nakho nje ukudla sase sithi-ke ngoba sesihambe ibanga elide sifike ngo-2024 lana kwasekuthi ekugcineni besithi sizocela usuku kwatholakala iqondana nelanga lomshado uJuni 6 kwasephoqeleka sifuyele emuva enkathi sifuyele emuva sekuvela le nto-ke manje indawo nawu sekuqhamuka elinye ikhasi elikhala ngokuthi nalo lifunke iKhalomphumulo kanti kube kuthiwa leli date iqondana nomshado besokwenzenjani elisho ukuthi ngizocela kwamajiya esihlaziyele lana ukuthi ngoba mina besengithe aze ndiyikhiphe imbuzi aze nemali yenkomo lena besesithi sesilungisile thina ukuthi le mbuzi lena eyintondolo izowela ngaphi noma izowela emndenini njengoba sizohlangana noma izowela ngokuthi ize ngapha yilokho mhlambe uzosihlaziya emajiya kulokho bese wena ugcine iphupho emthengeni ngiqhamuke enkomeni kwelinye ekhaya kamfowethu ngamfica umfowethu esesangweni enomfowethu omunye umfowethu oswashona umfowethu uphethe izikhumba ezibomvu nokumhlophe izikhumba ezinhle uyidiye kahle nje kodwa lana kusuka yena uzelulwe khona wayisika zabazinhle ayisebenzise kahle nami ngawatshela bafuthi ukuthi ngibuphi benjengaleli kodwa emva kwalokho ambasazi abazanga nabo ukuthi izikhumba zishithile Kusibusisa ngiyayithetha inkosi enkulu yasemhleni bamaNazaretha uThixo Nkosazana amen bakhonza bahle baseKhalezulwini uxakaza lokhulumayo ey'ntabeni zaseFilidi enkosini yakwamdlalose ngiyacela uNkulunkulu unyazi ezulu lingiqinise lifihle umngane bami ngoba lokho engiyenza nakho angiyikhuphanga kodwa ngimfone phakathi layithempelini ngomkhuleko wangesonto kavuka nathi zimbili izinto engicela ukuzisho senginikeza ithuba lokugcina sengicishe ngavaleleka ngaphandle ngasho ukuthi izinto zomndeni yami zinzima bakhonza bahle baseKhalezulwini ngicela silale size kahle sithi masilalele kukhulunywa lapho phambili bese siphinde sithandaza ngey'nhliziyo sithandaze uNkulunkulu wethu uShembe unyazi ezulu ukuthi nami Nkosi lokhu okukhulunywayo ngicela ungibhekele imindeni yami lokho kuthiwa kuyabalekelela kakhulu imphefumulo yabazali bethu ethuneni lapho ebhajwe khona amen ngizongena-ke bakhonza bahle esihlokweni esingilethela phambili esithe ngesonto senza umkhuleko kavuka nathi
umshumayeli usimamane useninkonzo khona umshumayeli wayifikile lapha egqoke uNazaretha wongenawo umusho usemnikeza ke umthandazo kaVukanathi useyobamba umshumayeli umthandazo kaVukanathi khona lapha eqala khona nophethi akhuza umshumayeli hayibo weqelela ubuyele emumva qhubeke umsebenzi kaNkulunkulu wenziwe abonga xolise kuvalwe ngehlabelo sokuvala sithe mase esevalile ngehlabelo sokuvala sekumele ahamishe wasethi asivuke sibonga usethi umshumela hayibo ngiyamishwa baba ngaleso sikhathi nje leyo moment bantwana benkosi uNkulunkulu usebenza emfihlakaleni ungakazi uzuyibone bantwana benkosi uNkulunkulu shembe uNkulunkulu ngempela bantwana benkosi amen ngiyacela futhi nivule izindebe zenu nenhliziyo zenu ngoba trishile eqaleni ukuthi lokhu ngizokhuluma kuthinta wonke umuntu nokukhulunywa abantwana babantu labade bokukhuluma manje kuthinta wonke umphefumulo ethuleni phela wena ukuthi ubalekelele ngomthandazo ukuthi inkosi yazezulu ungasho ukuthi shembe kuphela ngoba sekukhona shembe abaningi abazimbumbulu usho ukuthi shembe nyazezulu noma bombela noma langa lamalanga noma nyanga yezulu noma thingo lamakhosazana selekelele usunele imindeni yethu eyenza lokho amen uma ngicilezile-ke sekhanyiswa abantwana benkosi ngoba kuyacinyezwa makhanyiswa kuvele kudlale i-TV bantwana benkosi ngibone kuvuleka isemkoko uma kuvuleka isemkoko bese kuvele inzipho sezize zaba zinde zaba ziqopholela ngathi igorilla kuphakame mangikhuluma ngisengikhuluma noNkulunkulu ngabe ngangikhuluma noNkulunkulu ngabe ngangikhuluma nengilozi yasekhala umphefumulo kepha umuntu ngangikhuluma naye sikhuluma ngokwenhliziyo ngokungabonga phakathi ngithi mangithi ngababazi ukuthi hawu ngabe yindlela uthi umuntu hayi umuntu wakini sengiyabuza ukuthi kuliphi side la ubaba noma uthi wakini kwaqhakaza bantwana bomkhonza uJehova kuphakame lesemkoko bese kuvela ikhanda impunga endala inwele sezeza abamhlophe kodwa zinjengezami nje isiqu esami njengoba ungona nje amantotho yonke into bantwana benkosi amen embabezani kwami lokho bakhonza bathi basekhayizulini bese umuntu yadonseka adonseka mayidonseka vele sivalele isemkoko simhlephule zonke lezi mpatho sizindlu ziqobolo ngikhuluma futhi bakhonza bathi ngenhliziyo ngithi shembe ngcwele ngikhombisa ngabubani lona udonswa yini bese sivuleka kancane bakhonza bathi isivalo sisemkoko base ngikwazi ukubona phakathi mangibona ezansi udonswa zingane umuntu omdala manje udonswa lezingane selithunya zezulu uyabona lezingane zidonsayo ingane ayelala nazo uboshwe nazo lapha boshwe khona ngiyacela uNkulunkulu unyazezulu ubalikhumbule lezo ngane zazilalwa ngoba abantwana benkosi mawuke wathatha umntombi bentombi ungaganile intombi ayikubo nawe mawushona lezo ngane ziyabuya zizohlala nawe uboshweni kwakho ejini lakho ayiko nkosi ngiyacela uNkulunkulu omuhle osebuhleni bamanazareta akhumbule lezo ngane qala ayikhipha igeza isuli nyembezi azisemakuba ngabe ezinye zasekhaya igeza uNkulunkulu azenze ukuthandwa kuwe bese khumbula nani likhehla ngoba leli khehla liyakhombisa ukuthi laliyinkosi sathi sakhindle amakhosi phakathi kwekhala baxhalaza yathatha unyaka wonke indlu u4x4 wendlu eyisi utshani yathatha iy'thungo eziwu-125 iy'thungo bantwana benkosi kwaba kukhulu ukufaka amawindi kwaba kukhulu ukufaka isitapha njengoba ngisifaka lesi sitapha manje ngo-February 15 waphela umsebenzi kanti ileli khehla eliboshwe semkokweni liboshwe nalezi ngane acela uNkulunkulu abakhumbule labo bantwana bese likhumbula naleli khehla nabanye abahlihlele emuva noma ngabe yilona laqala wonke lomsuka owenzakalayo cela uNkulunkulu shembe wasebuhleni bamaNazaretha abusise elizwile amen ngiyayikhetha inkosi yami ebuhleni bophakama unyazo lwezulu bantwana bahle basezulwini siyabonga kusomandla ukuthi ngolenkosazana ngemihla yakhe
yesikhumbuzo senkosi yethu uThixo lenkosazana ukuba siphelele ithuba lokuzohlambukela izizukulwane ngezizukulwane zolimo lomndeni yethu. Sicela uShembe abathethelele uThixo lenkosazana badlala uLucifer besaphila emhlabeni. Abazazanga indlela zoMkhulu nje uShembe ebhalile ethi masizazi indlela zoMkhulu. Abazazanga indlela zoMkhulu kodwa baqoma ukwazi indlela zobumnyama zikaLucifer. Ngiyakunisana uMvelingqanga unyazi bezulu ukuthi afihle umngane bami asusoka ukukhuluma nokuqonda nokwazi. Abese ngiphatha ngalamadoda engiwagoqele. Ivesi lebelinye 40. Ivesi lebelinye. La uma la zela shona la uma basezulwini lomqingo wasezulwini uShembe awulobile ukuba siufunde sigcine sesihlabelela kodwa ingqoqo phakathi kwayo igcinisa umhlabelelo nje kodwa kangasukanga kumhlabelelo kwakuyingqozelo emathuneni abantu beboshiwe boshela imkhuba yabo izwe le ndaba ekhulunywa lensizwe ephethayo ngayo inkosi ebonakala iphuma esitampokweni lahlala khona yonke into engcolileyo. Umlando uyazisho kulelizwe lengabantu ukuthi amakhosi qala noma nje ngokwemvelo amakhosi isikondlo sawo yintombi. Amakhosi ahlala phakathi kweyintombi. Amen. Amen. Kwawala ngoba noma inkosi isindala kakhulu bese kuthiwa kuyiswa intombi ziphahle zifudumeze lezo zithintathinta bese kuzegcine umzimba wenkosi uqina ngoba iphakathi kweyintombi. Amakhosi ke ayengamanuku ayigcine edlala ngazo lezo ingane. Ayigcine edlala ngazo lezo ingane njengale inkosi ayishona insizwa uqhakaza ukuthi babedlala ngazo ingane. Mase bedlale ngazo futhi bese beyixoxa bayilahle. Ugogo bazo sephelile ngoba inkosi kanti iqala kuMvelingqanga. Bona kwakuyinto enganakeki ukuthi hayi ayisuke manje le ayisalungile ayiseyintombi izolulaza intombi ayiphume kanti kulanda futhi ingane ezini ezisezintsha zizohlala kungazi inkosi zizungeze ziyenze yonke into nje ukuthi inkosi ihleli ithokozile. Zilethele ukudla ziza yonke bese inkosi kanti yinuku bese imosha ingane zabantu. Iboshiwe namhlanje iboshelele lezo ingane. Singabali ingane lezi edlala ngazo egcwele point egcwele kuphi egcwele. Alo into yasepoint ayikho manje into yakudala endulo. Kwaveza ikhona lo mkhuba enjalo. uShembe uzohlanza umhlaba ngoba lezo ingane zafa zibukula ukuthi undaba ezitha uthatha untombanga ngomnuku. Kwafana nokuthi lokho kunyukubeza kodwa kwakubekwa kahle sengathi kuthiwa uphingwe inkulu. Kuze kubekwe kahle kubathiswe ngesizotha ukuthi uphingwe inkulu uthintwe inkosi. Kanti kube ezulwini uNkulunkulu engayidalelanga inkosazana ukuthi benjalo. Wayidala inkosazana iyothi mayewele enkosazini iwele ngenhlanzeko mayibonga inkosi. Ziningi izinto ezazenzeka kudala bese kubathizo khamba kwamaciko nje athi hayi uphingwe inkulu inkosi. Ebedlala ngezandla zabantu. Aboshiwe namhlanje amakhosi ayenza leyo mkhuba enjalo.
ingakho sezithandaza lapha eKhalembe umshembe sengathi ungawakhulisa amakhosi akhona isikakhulu nalawa kithi esihamba nawo asekubonile awakhulise uNkulunkulu akhulise nobuchopho babo bawubone lo muzi ushemba ulethe emhlabeni bangazi ukuthi umuzi womuntu ile ehluphayo uvawa kodwa umuntu oyibonayo le ndaba yaseKhalembe emphefumulo mhlawumbe isikhulu noma oqoqiweyo abesekanova ukuthi bazothini osifana bani ayeke ukalelizwi kaShembe ithi inkosi kaNazaretha emva kwenyanga embili isibizile ukuthi izobuza ngalomuzi ithi mina bayangiqala ngo-2017 ngafika ngawethi igama lomuzi ngathi iKhalembe emphefumulo kodwa bathi wakho ngajika uthi ngizobenzana abantu abalahle emndeni yabo ayikho uthi umuntu ozwayo oswethanda umndeni wakubo uthi umndeni wakubo lo mntwana ukhaliphile sothuma yena uthi uma bengakuthumanga uzolowe ushidiza nje uthi bayangiqanga lo muzi wethu wayimina kodwa bathi wakho bathi wena owenza lokho uthi ayikho lesoyenza manje ushibosi unyaziwezulu lathi uthixo lenkosazana lathi bayekeni baceleni banigqibelele ndawo ngoba sowaphumuza omkhulu ozophilisa abantu nemphefumulo kulelizwe mayibonkosi uthixo lenkosazana lisho umuzi ugcolile abantu babenqungisa dala ibhola thina lapha eground number 1 kwakubaleke obhutubeni babekhathela ibhola ngene emgodini kunomgodi kuleli ground la kunomgodi ushona phansi siseyabafana sigijimele sibangizana sifuna ulanda ibhola sililandelela losolukhathela liphumele ngaphandle liwele egroundini ngoba selimini uthi uyafika uyacosha mhlawumbe usecosha eqala ibhola nawe ucathi ibhola kanti ikhanda lomuntu eseloma sibukela amakhanda abantu la abomgodi bayazi ngoba bahlala lapha into bayibona zonke iy'nsuku uthula abantu lapha mamatraki uvume sethola abantu sehayiza abantu bathi asidlula kwakuyindlela bathi esho lomfowethu ekuseni izona indlela ehamba la yabona la phambi kwepulpiti singakabiyeki sathi senza inkonzo la abantu benqamulele emhoshini bathi baba umuntu uhamba empilweni kwayo edelela siguqile la thina sibuke leli pulpiti impilini babedlulela abantu uNkulunkulu engasweli ukuthi indawo kuyena ithi siyabacelela isikakhulu ndawo ezithu ukuthi uNkulunkulu awaphi isibindi bayeke ukusaba abantu ngoba bathwele kanzima amakhosi ngoba ukufa kwezwe uhlala indaba ezitha ukubona kwezwe uhlala indaba ezitha ingakho walotshwa nasencwadini yamaRoma ukuthi amakhosi aqoshwa umbenqanga amakhosi abekwe uNkulunkulu amakhosi awafani nathi thina abashumayeli nabavakeli nabefundisi abafundisi bezwi lokuqala amakhosi ingakho elotshwe nje eBhayibhelini kuthiwa bona abafundisi bezwi laThixo nasekadeni ofana bajabula umqingo wakhona wakusho njalo kuthiwa Nathaniel baleka uhambe enkosini uDavide uyitshela ukuthi izwe libadumuzela ingoba sebephula umthetho wokuthi nokuthi 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 Jeremiya hamba uyotshela amakhosi uNebukadinezari wakutshela amakhosi hayi abafokazana amakhosi athole inkoma lamacala aphindeke lelizwe lengabantu athola amacala asindayo ngoba amakhosi ayiselawulwa abankulunkulu omajiya bathi indaba ezitha fanele kubulawe ingane kule nyanga zonke ziyimbungu omalokazana abaphucwa ingane kwenziwe intelezi ezobe ixutshwaniswe namakhubalo izoba unqamboti uzoyinqoba zonke izizwe ulando umalokazana abawokokazi bethu basemandulo baqetshulwe izisu ngenhlenhla ngoba kufuneka amahluli nembungu ukuthi kwenziwe intelezi labo amalokazana babebulawa babejijele emaweni lapho badliwe iy'nyoni zezulu namhlanje bakubukwethuni bathi inkosi nathi sikhumbule sabakubuka uMajiya sabakubuka uSimamane abakini nabakithi bagugile bayemaqembu bayizalukwazi bayimqhibiba babulawa nokufunakala amahlwili ey'ngane zabo abayanganawo impilo ayikho thina-ke sijabule zinkumbi ney'nkumbi siyankosini unyazi wezulu ubani ongasho ukuthi wababona unyazi wezulu lokhu lihlekile njalo unyazi wezulu malithube limamatheka uba umsuzwane ngalo olushiyile elidla umhlathi
ingakho kwathi ngakhathi kamayelisi ushiliswa yini ngoba thina sizakena soyishayisa ngesifuba ushenga ukuba imphefumulo embathi imizimba yethu ekubulayo mhlawumbe uthole uhamba nekehla noma isakwazi uhlangothi lonke liphikile yethu ihamba nawo liyankulunkulu ithithelo siyankulunkulu mbani ushembe umbone eshintsha esweni engathuyadinwa kanti ushembe ubona lo mphefumulo womuntu wakini ogcwele iy'pethu ozanakuyela wasendulo wathanga wayizona uhamba nawo umoya kodwa uNkulunkulu uyabona uNkulunkulu umoya wakini osesitubhini somoya omunye abanakhala njalo wabulawa wakhathwa wahlahlelwa ufika umaxhakaxhaka uhamba nawe lapha ngoNkulunkulu umpowethu ubuza ukuthi wenziwe njani ngoba khona umndeni owasikela ngemuva ngesikhathi kunethwa impahla cha umukele lo mndeni naleyo mpahla amacala maningi mayonkosi maningi amacala thina sesibale iy'mbuzi ey'nhlanu wathi ushembe badalami eminye bayoyisholo bona ukuthi badinga inkomo ewukuthi nokuthi ngoba eminye amacala awafana lawo ngabalayo amanye ey'bongweni ahlukene amacala emndeni khona amanye emndeni eboshwa ngecala libe nzima kakhulu ingakwazi umndeni ukunyakaza kodwa ngithi zifakwe ley'mbuzi kuthiwa sebengakhululeka abazolanda kodwa bakini bafike bamise nje ukuthi phakathi komndeni khona izalukwazi ezahamba emhlabeni izalukwazi zonomendo wazo ziphingile zonondile uthola ukuthi lelo cala lona sinakhulu emndenini njengoba lekade khuluma ngalo lokho nje likhuluma ngalo lithi leli cala lalomndeni bonke abantu bakubo bashaya abazali babo uyabona ukuthi icala elinesile emndenini akhona amacala kodwa elakuwo lidlange kakhulu okuchaza ukuthi baboshwe ngalo esedingeka manje abanomzana begceke kuze bona abathumela ingane ibona ababekiwe emhlabeni ukuthi bazoba umlomo wabo kuze bona bazobathethela icala bazothumela ushembe bayofuna ukhondolo uma ulifuna ulandela umkhondo mayibonkosi esiyafika umkhondo labekwe khona laqhamuka khona impande umsuka ingonyuluka ingoloyi yezono zabazali bethu lasuka khona ubonakala lasuka khona okokuqala owaphakamisa isikali phezu komzali uNkulunkulu wakho mawuphakamisela umzali wakho uphakamisela uNkulunkulu wakho unyoko uNkulunkulukazi wakho awuvumele athethe icala njani kodwa ushemba bewomndeni uthola amacala iwona adlula isibongo sonke mhlawumbe abazange bazali bawumlungile bewomndeni kodwa mhlawumbe owokuqala wanyukubezwa ngenkani nenhloso zomfazi abanye amadoda wafa inhliziyo yakhe ikhali nembezi athi mayesethuneni abesane livalele ithuna lonke lomndeni umgudu wethuna lakini udlula munye umgudu wethuna lakini awukwazi ukuthi wangamajini uphinde futhi uba lo mgudu ka uzohamba lo mgudu wethuna lakini ufike lapha ngaphambili ekhoneni lethuna uvundle ihoma zakini ezayinokwenza abantu besilisa zabantu besilisa akudluli muntu ushembe uzakela ikhaya lemphefumulo ukuthi uzokhulula leyo nsile njalo mayibonkosi bantwana bakhe basezulwini sibikile ekuseni inkonzo yethu impishana masiqeda la kuzobe sekungena iy'mbuzi laba abaphethe iy'mbuzi icala labo kuzobe kuthulwa iy'mbuzi bese beqeda bangena emotweni bayehleli bophakama mayibonkosi noma inkonzo bayifundisa iphakathi lona amandla maqedwa nenkonzo aphuma ngene emotweni ahamba ehleli bophakama mayibonkosi usale lawo bantu abafana nami nawo asilingani abantwana bakhe khona umuntu ngempela angazi ukuthi uzoyithatha imali yesinkwa ungazi umuntu wena hawu usehlulukela lihleli akanalutho uzomenzela umntwana womuntu uhleli ithongo eliyisipozi uhleli ithongo elifana nelikhehlela elanyukuba ezingane ehleli saboni ilona eliyidlozi phezu kwakhe libophe yonke into anginalutho akekho ngisho uNkulunkulu eduze kwalo phela utho sithola shembe kodwa ushembe ngamana asinike usuke umuntu wakini awuguqela shembe athi Nkosi ngihambe ngale kubulayo emhlabeni ngicela Nkosi usibusise ushembe ngathi sibusa sibe
umuntu wakini esifundisa lethi futhi ahlale nasesitabokweni sisidlule ezingana yinukwenza uqinisile nje lo mfowethu ukuthi abantu bokuqala ushembe kufanele babanikelele bonoqhakaza umndeni ukuthi uthole umphefumulo ukuthi inkosi zonke lengane zayinukwenziwa ile nkosi sicela ukane ngazo uyikhiphe esitabokweni ngoba izona ezibamba abantu bayinikelela lento. Amen. Izikhiqo ezingamsheba zifana ekhaya emphefumulo ayiphethe ngakabusha azedaba kayikhande mayibonkosi. Kanti kuba kulungiselele ikhetha. Nawe ungaboni kayo masonikelile. Noma ngabe kwase unikezwe igate ukuthi umndeni uzoyilanda. Thola emphefumulo uthi inkosi laba ababulawa izandla zesibongo sakithi bonke kusuka emandulo. Sicela inkosi uphephe lapho babuthi inkosi uzobageza la ekhaya emphefumulo bese wathumela emazulwini emndeni yabo mayibonkosi. Ngoba ngeke bahlale ngokuphumula abantu bakini bebelabulala imindeni yabantu. Ukubulala kudla koningi khona ababekhafula nababelola apho umuntu egula ngekhaya lowo muntu akayizwile umndeni umuntu ohamba egula akayindeni ungathi nje umuntu odlisiwe akayizwile umndeni ungolile lo muntu ungayabuzula la lo elunguza nje umlomo wethu evela emhlabeni abheke ngazokhululeka akhulukele lokufa kuphinde kumile futhi kuze kugcine sekukufa lapha ekhaya okuzala abantwana abakhubazekile abantwana bakhe basezweni sicela ukuma la ukuze senze lo msebenzi. Inkonzo yanamhlanje imfishane kakhulu angiboni ngasemini ukuthi mhlawumbe umuntu ngathandaza ngoba ngomthetho sonke ngabe sehleli bopha mayibonkosi. Sicela uNkulunkulu asihlenge abusisi zakhe. Amen. Sicela ukubuyisela umsebenzi kaNkulunkulu lesihlabelelo sekhulu namashumi amahlanu ayishagalolunye 109. Cela inkosi usukuqabangela ujumayeli usomani uzoweseseka umusa kuThixo basikolela abashumayeli ngabe siyabacela manje baphukile ngabe sibacela abasicela isibuso soNkulunkulu sengathi uNkulunkulu angabasiza abashumayeli bababa ngesikhathi ezayo bafike bebhinqile ngoba bahamba namakhosi bahamba ney'nduna bahamba namabutha kuwo uma beza la ekhaya emphefumulo mayibonkosi. Amen.
Tina Sala